Menteri Tnat jngohkai percaya bahawa Paul Lengdo harangkat usembut Menteri Rangbak Sorkar Jela Paul Sniawbhalang Hiar Emily Kejawai Wailadmiki Shelah ni kesngi kala Hiar jurip ya kato kani ke projek kebala pentrai West Jaintia Hills District kebadai sibenda benkentiu ya kekam jngohkai hapo rilum Jaintia. Uba Paul Lengdo ulalek ban jngo ya ke spiritual tourism hanartiang kebahap hapo ke jingmang pisah jong ke Swadesh Darshan Scheme jong ke Ministry of Tourism kebala dep yo arpsan klur bat kemi lenti ben yo sedang no ke jing pentrai hai kesngi banwan. Kabar kabagi lelai jengok kedai ke Eco Tourism Project kabadon hapedeng mukim wa ya jer. Susu akri kesengi kelele jurip ru ya ke jingshna ya ke Hospitality Complex kabadon hatadlas keng kabala mang pisah ha ke jinglut kabal life riu klur tengka nangta ha orchid in pan kabadai kabenta kabaar lani ke second phase kala yang kadba ke funding na ke Asia Development kadang sa kendai klur tengka. Ulaong ya kini kabasa sawanra syusyu ya kijingtai manpen bha penmiat ha kejaka kaba kadangsa. Rolling. Minta kasih ngasnat bah kejing ya sentralang jong u Deputy Chief Minister in charge Transport and Urban Affairs Mas Sniawbhalang Hiar ngelayo wan inspect ban pek ya ke progress jong katukan iki project ki balong iconic ki bahaya jong ke department kejungi ti ke bang asutanat banyitu hangi kolong ba kawai ke project ke bede bat ke spiritual tourism kala kan ke bahap apa Swadesh Darshan jong ke ministry ila dep banyo ya ke sanction arpasan crore bat ke tender committee ke syong menta kasngi ba ikmi itiba ngila ban alot ya ke kam hapo ke shiteo la nesh pusgi banwan kani kan yarap ya ka jingkio jingsan jong kinong le nangwan kiba nget kan kring ki kum kinong le banwat ya ka religious significance jong kanartiang hadin jong kata ni la inspector hagdi ka shnong kaba ni kadan koi ka Eco Tourism Project kani kendai pedeng mukim kebahap dapo ka shnong wajer kani kendai ka project kaba he bah namar ka shnong kala ai skobha kejaka kaba kuba sanpusan hektar kaba ke jakaru kede ke penjengam kaba bun bah kalong madan kalong jam ke terin bat ingin berkat nang benda ki activities prepare kumju ke ba ke day hajan bah bat kawa mentang ke ba gila pendon kampere nak benda ki activities kumda rafting boating bat kumda teter di hadin kita ni lalik pen jengok ru ya ke jingtrai hang ni ha thalas ken kani ka hospitality complex ke project kalaya caprang ma benda lai pun riu krur la ban sanction ya kani ka project ban ni community ba inla ban pendep ya kani ka kam apo jong ubnai November jong ka snem ka banwan kani ka kompleks kadon hajan baha pat ka wajer stadium kaba don ni ka kapasi kalane ka jing nyam jong ako hajar ngut ki ba nong ban pek nong ban jngo di kani kania hapa bat ke jingwan jong da national games ar hajar ar pinyo namar ki nong
one panishim benda ban pet iki match hakateka stadium kila dan marjan bha ya kene ka hospitality complex di kabagi don benda mentah ni kuba PUE kene ka orchid in kaba layak syakmat bha kene kaba sak mentah kalong bagi nalor jong kene ka project ke second phase kaba layak mentah kumni ka don ru ka funding na ka Asian Development Bank kaba poi kendai crore tengka nak benda ban develop susu ya ke jaka ke bagi dan additional land hang ni kebadan kumba acre kebadan tam ti hapok jong ni ke acre ngin pendan kami kini ban invest ya kini ke kendai crore banang pen khachu iki amenities but facilities hapok jong kini ke orchid in Thalaske kala ya kman kalau apa artat ke margla pendap marsitek 50% te kawa sa nang ta kuma PUE kiran ki structures ki bang nang de ban sna ban longi ki shaki room te kadang ru ka market complex support jong ni but ya kini bro hakajing dan lang jong consultant the officers jong ka tourism department but na contractor ngila ai ya ka deadline ke belum apa jong na November hajar penriu makin hand over ya ke project ke lalang complete sector tourism department